Uyabona lo muntu owayethi impilo imnandi ngezitha, wayengenaso isitha lo muntu loyo, wayenabantu abangamphiwe. Kunomehluko phakathi komuntu ongaphiwe nesitha. Umuntu ongaphiwe lo muntu lo osuke engakuthandi nje, singekho futhi isizathu, kodwa futhi enganandaba nawe ukuthi empilweni kwenzakalani. Bese kuba khona isitha. Isithi lo muntu ongagcini ngokungakuthandi nje kuphela, kodwa okufisela okubi engathi ungehlelwa ukubi empilweni, futhi engagcini lapho ezame futhi ukuthi yehlelwa ukubi, ezame ngayo yonke indlela ukuthi uyaqeda ngempilo yakho. Isitha-ke leso. Kunenye insizwa eyayijwayele ukuxoxa ngokuthi kunenye insizwa ebeyivame ukuyifonela icela ukuthi behlangane endaweni ethile kodwa bebe bobabili. Ithi le nsizwa-ke, le nsizwa yayiyifihlo ingazisho ukuthi iwubani. Ngakho le nsizwa yayivele ingavumi lokho yenqabe. Kodwa le nsizwa lena eyayifona yayichaza ukuthi iyambona yonke indawo la ahamba khona, imtshele nokuthi ukuphi, imtshele nokuthi wenzani. Kwahamba-ke le nsizwa le ebifonelwa yagcina isidlule emhlabeni, yadlula ngokudutshulwa. Sithe mase sesiyicabanga le nto sabona ukuthi oh, lo muntu wayefona kahle kahle kwakuyinkabi. Ngakho-ke bafowethu, sithi ayikho impilo emnandi ngezitha. Ungakhululekile nje ukuba nezitha uze uthi wena impilo emnandi ngezitha, ngoba awazi izitha zakho zikuhlelelani nokuthi zicabangelani.